Wasya wa Muimi. Mwana musaisia kalibu ndeni wa kilungu cha Wasya wa Muimi mutongo itivingwa tanya mukamba nita wa Steven Mwema muthanyani wa umundi tuikundu kwita watala twakomana na Muimi kwa isieto sila wa mbolu na indi abanda meti tree nursery na nursery sia sindu sionthe nipo tuindeni wa tree nursery yake na muthanyani wa umundi tunene akindu kipata kita wa commercialization of agriculture kana undu tutona kuima uimi wa Viasala ukesethia ni tutonyo kwata mbesa na nondu wemi wonde umaba kwisila nursery ni kenda inde wesethia mundu ne wende nambe mundu asimoto kwitha twinene amuthanyani wa mundu watindata atira nesa ene ni muvya muno nondu tuthocha mundane kwaku tukinange na tuyona undu kunete mundu masino na babe mete wikite grafting ngona mete mingi kibadhukanyo umundi twinene ya wemi wa commercial kana wemi wa Viasala nenda tuambiwa ba kwamba ku define wesethia musaisia ne waelewa pe wemi wa Viasala na ngota wa Viasala nigo kwa masita orono mbanta gwani tasila wa mbolu umo wakwa ni wa agriculture na no woni kuna otondo mwewe matabya umundu ni twenda ko nene muno uimi ula wakwa etembesa uimi wa Viasala undu mundu tona kulika ni se ando ima na ito ima osindu bingi lakini ntwaileta kwimba to ima twenda kelelo cha kwimba nitu kwata mbesa pesi ndila simba ayendeka kwa Muimi kenda asofikia kana nutona kuima undumwe sindu imwe nita nwailete mwe wenda land kana kitheka na patoneka ndisa kwithia wona kitheka kina umelu wao ownership kana mwene no tutambito thimo no pune tolikane basebyo kwa musaisia wo uimi wa Viasala ne uimi bwanata ni chao wemi wa Viasala no la mundu wemba au the makana wibanda sindu wese no twa sokoni ikenda ikakwete mbesa na paundi bemba abayenda ka ukeza kwethia uyema no wese ni kyao kila utwa sokoni na ne wese isoko kana bibo ni twenda mundu ayambe ya kwima ukeza ithia ne wese soko ina isujebo soko ni cia mithemba mingi be soko cia supermarket be soko ila cio anza na byo soko cia bloka ila cia unengando ni waileta kwimba wese uimi waku wetwa kendo kikiba kana au imaku meuma ba nikenda ukopanda utonamba kupanda ni wailemba wese soko yaku limba liba okay yes ela tukwema wiwa muno ta makuene ikitikola kupanda wandengo uyiwa andu mamina kwema maiwa maikatwa sokoni na amwe makatwa sokoni ukona maiwa mailete kutwa sokoni mailete kuya mailete kwikata wo withia aba mundu alete kwekotwa sokoni aye nikenda ike kuwalewe kana alete otwa sokoni nikendate akwate muno twembwa atenda mundu aime uimi wake atwa sokoni nikenda embwa ni maundu alangi make withe ndro makweka na mbesa iloko kwata kielelo cha uimi wimba ukwate mbesa na no wailete mbo wisi imbesa se kwenda syake isia pata mau wenda kwekata na imbesa kwa unundu waile kwemba wikete masabu wanda kuma kubanda kwima utwa sokoni na wakwata imbesa wekanata nasyo nundu nwailembwa wesi kila wethukumia pata mwao pailembwa ve pata na nicho kenda ukethia mundu ni wesi kuma mwambelilia kwa kuma kubanda kwa hiyo vika kuta kwena ndu utwa kwemba we uyema na ndithia ya sindu ila wauma si syaku lakini ila syaku syaoya nutwa makuwa kwa kwesela mbesa ila ukwata so mundu ni kwekulia yu etha na imandengo na nathi uthosia ngaisa chao ndiye minia liu ni weta uimi wa kuima nikenda ukwate lau wemba wo uimi munini na no uimi wemba utatwama kukwekalia no mahitaji ma mundu ni maingi no kwenda na no kwenda school fees no kwenda or maybe ubiko bandu wese kwethia no waka numba ndisa kwethia embo kelelo chaku kana woni waku wimba okuima nikenda we aniwe kana we embe na lau ndepika basa twenda Muimi aimel wimi wako ete Viasala wako na Viasala kana wotwa sokoni akata ukethia ni wo kwata mbesa okay
Yes. Tuinenia commercialization ya agriculture kana uimi wa Viasala kindu kimwe kibata ni land kana bala mundu ukuima wesethia nebo uimi wake ukutwa isi ila tunene ya land kana kitheka kana muthanga pe sindu siba mundu consider aisisia kana no kuwa kitheka kiu wethekicha uimi wesethia be weather climate muthanga pe sindu siasia yulu wa kitheka kiu amanya kana kino kike uimi wa Viasala nebo sie be kindu cha mbeke la waileta kwamba mana ni ownership kana kitheka ki kina mathangu kana ni kiseki yani ni chau umwene no kitheka kiki ni kiki ni kindu cha maana kindu kini cha pata muno ndo akwembwa itheka ni simbwa sina thina muno ila wambia kwema kitheka kite kwema na kite kuma kindu kimba kina thina muno lakini ila jambia kwembwa ni jatwika ni kiambia kwema na ikikwete mbesa ikiumilawe ando maumila ingala mena wendi wake taka chuchu na kwa utanamba kweka ndungini waila kwembwa wesikita kakeke ownership kana ni cha umwene nembo nikitaka wekuwa ukamana mundu ena mathangu ala mailite ma serikali makitaka keke na mathangu asu ala mema kitaka keke la ke mathangu ni no jo keke ano ukesa kwithia akino ambo kwata nembo ningawa yakuwa endo yowa embo batawa kumuno muno ni wa kwenda kuima kitheka kino ile ambio sisi sino ta muthanga wili ata otobwa ownership sambothi kwa muthanga twasie ni kitheka uteshua nacho ni wailite kwithia utono banda sinu long term ta mitunda ta misungwa maembe ndu isi ukabetangwa ndu na title deed ni wata sila na ngusanisio ila na weta kana ni wailite kwamba mana uwo wa kitheka keke kitumi chako twenda umilumile nikenda umame amba kitheka keke kina ngusanisio umame ni wailite kwembwa utatona kwembwa we no the umutseo no tatwana kweka kindu chagu cha biashara chebinda yasa muno ona itheka ila situ cia musi ila cia unengwa ila cia ngundu ila tunengawe uikuna we awombe embunembe ni wanengiwe ni wailite kwembwa na mathangu ala macho ni kwekela ukesa ithia ila wambia kupanda kindu na wambia chambia kuma mbesa ni bembwa ngusanisio ona kimusi kwa ni kulya kitheka chonde utanamba kweka undu onembo wendo banda sindu cia short term kana cia binde kubi ni wailite kwimbo wina mabalwa na balwa ula wapata muno wita wa title nembo ndina title ni wailite imba wina mabalwa makwona nya no wende na kosa chao no wende na kwende na kosa title kwi mabalwa la munenga we makwona nya kana ni wende na kwetela okay kwa ni very important sindu isu ndukabande kindu kikwikala muno no twasie ndushua nacho na kina ngusanisio pe mawimi amwe kana osindu no short term utona kwamba kwemobu in the meantime wende kumbania mbesa kiuno ndona no tona kuka ukethia badala ya kwamba kwa kitheka ni wa komboa na saa ingi tukomboa kitheka nikenda tumame utheu wacho okay na during this time wa komboa no tona kwimbo ye masindu cia ila sita wa short term ni sindu cia mie yetatu miyena ukethia ni wambia bau okay na ndo ambia kuima sindu isu bandengu bas masukuma mboka ukenda wisa kwethia ni wembwa bau kwebinda na wa thingithia umame kana bende to simba sindi na kitaka ke uyisa kuwa kana yisomana undu we kwata mathango okay ukamba ni pyo ithekao mbingi onengesi amesini ite na title deed ni kwithwa kindu kiu ne kimwe kionzetie uimi ukamba no kese andu maishua kwa u maiku invest muno mebando sindu ilo cia mbua ikapita maiku banda ta pixi kana avocado sindu cia muthembozo kiu cha kwembwa utheu wa itheka mbingi situ cia ku kamba ite utemwe ani kana utemwe theu no wetete thina muno nundu feila simbwa saingi sina ngusanisio ukethia cio na makwani me kotini na kitheka kikala saidi ya miaka 30 kite undu kikweka na feila ingi simbwa ukesaithia no ndwa palaki kuyai mwana thau museo wa wani wa itheka na kiu ni kitumite andu ingi me kia kwika maundu manene nthini itheka na makacoka ukethia
no me okea kuya mbesa bo nange ni membwa ao mayenda mamanda kiwo lakini ndio ni me okea nundu I cost ya kumanda sindu indi mbwe itona kwethika kwe vinda ikubi nomba kawekale miaka mingi kenda utunge. Okay. Yes. We unathi kwa muthango ndu bwana sindu lingi sio sisi nthini wa kithaka withowa etha wenda kwe mawimi wa biasala. Muno kwa andu ala mesi upo wa mindo wa ithaka nirusia sindu imwe nirusia ona kam ronambo bika ketha muthangani ona miti ile meta bau miti ile meta bubu itapandwa igita kumea ni kutabasya kithaka kendi cha muthemba iko na indu icio kaingi wilika muthangani utona mana kana muthangoni muntu ape muthanga pe mithanga imbwa ya twaigwa muno kwi kundu kwimbwa kwa twaigwa ukethia kila kya tigwe ni ngalata ni muthango no te kindu wa mbivyu na watwika ni wa kithaka cha muthemba ucio thewe ambo tungia wambio tungia muthanga kwa kutwikana na kusovya mbenzi silisia muthemba nikenda wisa kwimbo twana kupanda kwi kundu kwa muthemba ucio ndikwasya ndukawe lakini no sio wili kaboka mana umuthanga undu wili na ende kuma bubu yoko sisie ni chao kila utona kupanda baba kya kumia mbesa kuyana na upyobu wa bandu bau na kiwo kila kebau pe Uimi umwe wimbwa wa mbua ukesaidia muima kuyana na mbua undu zokete na Uimi usuno uketa uzedia ita wa mbwa wena thina muno undu mbua ni bindukete muno no kethia pala tukwatela mbua tibo tukukwatela kwa usu wezedia Uimi usuno keye kwimbwa wena wetete nzao na uo wetete nzao muno nundu mbua ni koke kethia yoke bindani dela tute tarajie kana okawetu kumia mbemba ukethia mbua ni yoka kwanza yamba kwananga uimbemba kwandu au ni watu kwasya ikenda wene no mpaka wimbo wina mubangilio wa sindu imota kiwo land yondo na weta na muno uyimbo na ilobia sia kwa kendo kila we kwenda na ola mwingi twembwa na wo aibia aemienda especially ko kamba twembwa na uya na nzika na twembwa uya ndesa kwethia tuikwata kendo kimwe tukavika muthia kana tukakwata mbesa no ka ukethia ona saingi ona baba mundu ni woka baba ansia enda maembe 10 akaenda viksi 5 akaenda mayo 20 nundu enda ukwata nisi ngoni no twimba twisi Uimi usu awocha nundu buba ikindu kikeso mumia kenene na soko elo nene otonoi no soko ya kileti cha mota na vina melang pau ukethia no kutinda mala maingi kwa MCA ikulia mbasari twithio muone twacogothio muone ni utunenga story isu na tuise metela kana crops kana mimea kana indo kindu kilo tona kuima commercially but tutona mbodhibwe size ya land kana kitheka pesa hizi utona kwethia walete kosa specifically etha no kuima commercially kana kitheka chonde no kimo commercially muno Uimi waku wa ilo determine wanike no kitheka kila chako amba wina kitheka cha ekomwe no ile to mana sindu ile to no banda ndine wa ekomwe ka kwete mbesa na twaende ano ngumutabanja ubo wa intensity kana ni sindu seba ile to na ko mwandene a kitheka kya nondo na okay ni sawa ni muvero ndo kwenda none na ito museise bane mutongo TV ngwatanya mukamba nekilungu cha Wasya wa Muimi chambe ni cha the light ne bindete ya sanetu sio kethe tie na kilungu cha kele ni to asisia landi kana ketheka undu kitonya kutethe na undu to no sise kila uthowa kana undu to no tumia kila wena cho to asio kethe tu kutabia sindu imwesya iloto na kwitha ni waima ugakwata mbesa tu ithani Wasya wa Muimi. Mwana mwaseizia no mutongo TV ngwatanya mukamba nita Steven Mwema twitala twende na Uimi wa commercial kana Uimi utonya kunenga mbesa yu
tuithio muone tunana na yolo size but kila tu kwando mana pe size ya land ita more commercial ugeze either wena ka 50 by 100 wena ka quarter wena ka 80 kana wena eko mwe pepa la wailite kwambe ya ketheka chano ndona etha wenda kuima Uimi ukwate mbesa ithekasio ndeno nasie no Uimi commercial kana ke Viasala ona thani 50 by 100 ona bani 50 by 100 okay na nibo no kiteke ndani monye kuyana na crop kana kuyana na kendo kila wikuima kambe ndo kumana kenidi kitaka kianata na nengo naga na mfano nikenda wetwa Muimi wa maembe yembe ni wale takwimwa wena eke 10 utena eke 10 ndukambia kwesilia kuima maembe niki nundwa kwethiwa kembe kenda spacing nene kembe kenda space nene lakini ni na ekomwe ulika yembe miongo nana na imia yembe miongo nana ndwembwa we Muimi wa Viasala nukwethiwa twenda u produce maembe maingi wise kwithia ni maete mbesa nisia alama ima maembe mesi matho maembe no mailie na kwimbwa maembe mara maingi masia imwe kwa chau kwa mwaka embo wina ekomwe wa kitheka nuto amakwesilia upo wa skindu ta fixi ama mababae kitumi nangi ekomwe nulika fix maanaele na 25 kana maanaele na 50 pau na wena fix isu nuto amakwimbwa utwa kuima ukakwata tani ina tani 5 kwa mwaka tani umwe wa fix ye mundu ni silingi ya na imwa miongo tano ya na imwa miongo tano ngili ya na imwa miongo tano 150,000 nemba wena tani ta 5 nuona iwambia kwata mbesa sikitumi wasisia ndene asindu ila tupanda ekamala ama export nukwithia ni sindu nini utona kupanda ukakwata mbesa cia muthembosu embwa kitheka jago ni 50 by 100 still not on makwema Uimi uloto makwema nuto makwema kendo ta kitungu nondo 50 by 8 no kunenga tani umwe wa kitungu na mathawa ma kitungu ibindani thene mambatite muno ukethia no kwata mbesa nuto makweswania ukapanda sindu ta mala on thina mindo thina 50 by 8 na ndesa ithia no panite commercially na no kuima oba bangi nawe ta ekomwe itheka bingi situ itaka bingi situ andala mena kwete mena eka na kwambata muno kundu kwinge kwa ukamba kila kipo withi ukethia mundu no imete lakini ndanda usisha ekomwe mbwe maembe abandie maembe itina miongwele tuyasiati pabukania mbwe wina mbui na ng'ombe na maembe usishe wesemba na chau na wase usembe usemba imwe ikenda witheni wa kwata mbesa nasiati mbu wina kitheka kula safaila twikite muno kundu kumba masinga na matuwe na matu na yata andengi mena eka kupiko 5 lakini kwa abandie maembe na kula kunga banda mbemba lakini wasisia isielendo isindu sieli ndo siani sakilake noele kalanduka siani sakilake to no kwete mbesa ichao na kewendo uipanda nocho uya wa kwembwa wenda unukia ukabanda kena tunini niwe utumite mara maingi wesa kwethia atwina ucha atwina thina anomba kadutethewe maundu maitu nundu akwembwa twitona lakini ukasema na ndumwe ukasio mundu ungaita wa Muimi maicho no isemba na mayo embwa wina kiu ndulio kwata mbesa lakini uyo suni wo watumie muno ko kwitu twemba na thina no choke tumite twemba na itheka inge mbinge itondo weka na wakulia mundu ikweka na kitheka kene chakwa ipya ng'ombe kana kitheka kene ni yie ciana ciakwa kitheka ki embwa ni chakwa miewe isiana wona ikeka na ndacho ikagitokita kwou ni wale tomgwa na moloto na isindu cia kweka sibo mbinge
kila kibo uwingi ni mbeza cia mindo mbeza cia Uimi ni uwingi wa mindo uwingi wa isiendo na ndio sasa hivi wembwa we ubungukite muto ukasia sindu ina mina kupanda ngo kila ni yobe kiatu nienda sokoni kakulie Nolo akuma ni chairman wa maembe dena masako. Na mingi mangolia. Maembe tuitwaba. Mangolia le mea okila wende pana. Asuni momekuwa maembe. We mweno ke mamie. Nondo wa mako ikwe mamia. Bloka no kuko kutabia. Okay. Na nondo wenda kukila wende pala maembe pala itesawa. Bloka oka ukonga chongo. Na yote ya aiku yondo kwenda. Okay. Ai, yuto asia kindu kila kitu maote mundu ni muimi wa maembe kana ni muimi wa mayo on the me onka munda ne waki on the there ni wia muno. So mundu atona kumye wio sio atokese there umundu ni wabanda mayo maingi byo okese there akatesa mayo. Kita wa market research kana wale mama otono ni weti ebumbe ndi ambia. Chonze kila weso nuba wekale ubande nondo akutwa ndono ambia na kumana isoko wambe ko isoko ni umane keke undu soko kwenda kiana na utona otata na kuma bau uidi kubanda ndizi mwe wisi soko yaku ningani ni ya nondona na nine wetie na weta nacha wailete kuyona mbe wa bau ukamana hii wonge mwendi kwata mbeza sianata wiza hivi angon mutwene yakunwe sini mbeza siani loka kwata. Okay. No iso nganga okulia iso imbeza ingeka natazyo. Niki kiuni cha maana muno kweka najo. Kiuni cha maana muno nondo niki ukuongela vina wa umanda. Na iwe siwe imanda siaki. Niwe siwe imanda ya bata mwao. Nondo ukatweka ndena bata need mbeza isu. No biko bandu kakola kanoka sindu ukaimanga ukabiko bandu no yeka nasyo uzigwa kweno tulu lakini nembe wese batola utuma wenda kubanda kindu ki na ukakwata mbeza cia nonona kiuni gikuongela uthanga wako pukuma nikenda kindu ikenda wicovikia bala wabangite na no choki uteve ya sende na unubi wa siendo nondu siendo cionde ciamba kuya cionde cimbesa lakini embani kuima keke kiunanga mbeza cia nata ni wailita kwimba wisiu. Okay. Yes. Nikenda twase Uimi no wa Viasala hii. Mundu aminota siendo siake ailete kwithia atonyo kwata tambeza sianata. Nondu mundu no utandengwa kwata silingi manata no kana ngilile na manana twinenia kwambia tambeza sianata kwambata. Muno baimbeza particular ila wailita kwimba wailo kwata. Muno umana siana ngalama siako. Ukega ngalama siako ilani na atumiye ndine wa mindo. Ndene wa Uimi wa kendoke sianonda na endi kilangu atie nimbe siana kuma buwa umanya ngalama siaku na kilo kwatie niwo umana na kendoke ni kitona kutwa basa kana ne Uimi utona kuemela kana no benduka ulike Uimi nyonge muno ubo eto ana chama Uimi kundu kutatu etwambeana Uimi wasindu ila siara siami tatu na miyena ila nimba mboka ba watermelons na twasia dena Uimi usu wasindu isu margin ya kana mbesa ilo no kwata timbinge nondo wimba yenda leba kana wenda ubukumi mwingi muno ubukume na attendance na yuyu pau kila kitu ende amundu ambe pau ni mundu pau ndipo mamea tabauti ya ndawa ya kuwa mdudu kana ya kuwa tusamu na ndawa ya mbarafu numa meaba lakini ndukwata ilovia mbingi ndina Uimi usu na Uimi no. Okay. Lakini no tikwase waeka wenda kwa lo medium term ni sindula cia miaka 3 miaka 4 tana mo kwa medium term kana mbo soko ba kwa Uimi wa miaka 3 Uimi wa miaka 3 wimbana thina ona cash control cia gwa sevina muno nondo muboko miula wandikira no mbaka kambota sukuma imwe lazima na tisi yake no ngina kama ndio baile atoi no mbaka maka wa masukuma kwa na kilenditi lakini maika iba. Okay. No mesi ngoni maika iba. Lakini bo usome yako Uimi. Ndio mabuyo
medium term ukawithia sindu zitawa mababai withia sindu cia lokwati withia sindu zitwa isi ya miaka 3 kuyupika miaka 4 no bo withia thiyo no ya class kiu okay pau bemba pena mbesa ukethia no wakwatanga mbesa na wewe ngoya mbia kwenda Uimi nduwa no wailite kuima wane Uimi usinde ukaileta wa long term ni bo withia sindu ilo banda cia miaka ukethia ni ba fixi ba maembe ba masungwa sindu ukuima wisa kutia otisosia andu mako okay pau bembesa okay na baiba la wisa kwesethia ukesethia tondu twacia maembe wale twapanda ekacia kana masungwa wale twapanda ekacia nondo na baiba la wisa ethia yu mundu etha kwata output ya kiasi fulani cha mbesa usuno tona kweyita kwambia bu level usu kwamba tona kuita Muimi commercial ni kila mumea we ilaita wa threshold kana margin pala to wa imali ya nondo na ya sianesa no kutunga ngalama siako approximate ya average la mundu tona kweyita mundu ni commercial farmer alicheta mbeza siana tanika ndoma ama na yesu yake tila ya utata Muimi upandite masungwa 5 na ikwata ngiliana ni commercial nondo akwemba besa ila wakwata kuyana na kila wigete mbena masungwa 5 ni wandenda kukutapya mbeza cia nondo na kukila kimwe kitegemea na kila wemete na utumite mbeza cia tuimine tutabye sindu imwe kato ila mundu tona kulikana sio kwema commercially ndenene kuku kamba ni kundu kwa sua na sua yende naongeleka na sindu mbingi tuna banda no siende na kuma kwa unibongwasya mundu embwe esupita muno no yima kindu kitonda kuumisa sua kindu chambe ni wete tobo wa fix okay fix ni umisa sua na ninze okwa kundukula kwe sua twina mindo ngi kwetwa pomegranate kana makungu manga mena market nene muno nondo kutethesya andu mawo maya ukethia ni matetheka okay ni siendeka muno nondo omo na yo ni umeza sua muno na kindu twa mopanda ukethia ni wa kwata ilo bya nzeo okay yo sindu ingita kibabai ni kiumeza sua na kimbwa kenda kiu kingi na nitwa makupanda kipangai lakini wese kana ni cha miaka 3 na tina miaka 3 ni walemba wese undu kembwa utona ukembwa kila ukaisa kuma bana undu kipabai cha thara no wailite kwemba wena kindu kingi okay isu ni sindu isike ye kwekanesa ukamba ni na sina mbesa Twauma bau pe sindu ilengi sitawamba malau maitu ona mukwase ona manga ukapanda walika mangani nuto no banda manga ukendo katesa amanga kana ukalika mangani ukatesa miti ukatea aimi makapande nundu nayo no ikwendeka vile na uwa kwase no uwa watu no kwase kwena makwase ala makundu kula kupyo na kwena makwase makula kwena mbua mbingi no waile kumambe wota na banda no kwase weba okay kenda ukethia ni wisi na yembe yembe no iseo lakini nayo no wenda wembwe wena kitaka kendene twimina nayo nguku nguku ya Viasala ekela ya ulecha nguku pela ila ya mukakwa cha ikayo imande alau ikasioka weyo kaneka leo sioka nuru ni tono komani na mukololo ku kwa metukitumine ndio weta nguku sine weta langu ku uyete nguku nayo embano wenda kuibya nguku mbesa cia nguku si kaswini pola kwa kwalicha kala ka kwalicha pwibo bembesa ingire pinda muno kumea yese kale okay na yuka specialize ndini abau kebya nwale kelya aimi makakua no isaidi anwa kwa na mbesa embati utwike ka kita mate ya breed imobemba alamenda ila improved kenyeji alamenda ila sitona ukebya wikitwa manenga pauni bobe mbesa ukwatika na hata Pamasira nitawasila mbolu na namba kwa simoni 0710 78 73 75 kana 0754
305544. Emo bya muno ndo na Mutongo TV na ne watu thaise mundu maingi twatetheka. Thank you so much. Ngothi kwema. Mwana muzezi aneto kwema neta Steven Mwema ne muvyando zese kilungu cha Wasya wa Muimi Mutongo TV ngwatanya mukamba twithana lenge kwa ndani kwa Muimi.